Beste ljudi, danas ću vam pokazati jedan odličan sajt za gledanje filmova. Nažalost, mora da se skine. Eto, ovo malo sprita. Dakle, uđem na Google Chrome. Ignoriste ovu sliku. U redu, kucam sljedeće. popcorntime.se. Link ću staviti u deskripciji. Kliknite na download beta i kad vam to izađe, znate valjda kako se instalira. Dakle, run, naravno, sve normalno. Ne treba ništa se krekuje, samo treba instalirati najnormalniju instalaciju. Dakle, ovaj link ću vam ostaviti u deskripciji. Vidite kako opera, ok. Dakle, idete na download beta i kad uđete lako za korištenje, kad završite već instalaciju, lako će vam doći slika. Evo vidite, Popcorn Time. Ovdje kucate koji film želite, ovo vam je najvažnije. Ovo sam malo seckala zašto snimam. Dakle, ovdje kucate koji želite film da gledate, na primjer Twilight. I naravno izaći sve epizode Twilighta, čak i neke što nismo tražili, naprimjer ovaj Sumrak. Ova glupost. Ne već, uglavnom imate sve delove, dakle ovdje kliknete kada želite se vratite. Dakle, vidite što ponjavamo, dakle. Kada smo ovo završili, možemo da uživamo u našim predobrim filmovima i već što želite gledati. Naravno, TV shows možete da kliknete na ovo i onda da i njih gledate, ali to neće već sve. Ako vidite klik po tome, onda vidite, već imate TV shows. Ako želite klik po tome, javite se u komentarima. Nadam se da sam vam pomogao, ako jesam, možete podržite ovaj klip jednim subscribe-om i lajkom. Do sljedećeg viđenja, doviđenja.